Babukela bakhona emakhaya ngiyanibingelela egameni kaJesu okhuluma umthandazi wenu uDlamini umthandazi. Ngithi angiveze naku bafowethu eningibukelako nani nonke nje ngiyanithanda ukubusena ngiyethemba ukuthi nani niyangiphilela. Ke umuntu onaliphutha sonke sinamaphutha kodwa ngithi ngixolise kulaba engibanyathelile if kukhona engibanyathelile benzeni abantu baNkulunkulu. Abantu ngiyethemba ukuthi ngabantu abanomona nempilo yami mhlawumbe ngizamako. Noma ke nesiphiwo sami ngasho kanjalo. Abantu bangene ku TikTok yami. Futhi bahlangene abantu anthi uyazi noma TikTok nabhala ama SMS ukuthi mhlawumbe ne complain ngumuntu okanje bese iyavalwa. Kunabantu abangena TikTok yami kumanje ngibona TikTok yami ayisakhona download ini ama video it because kukhona abantu abangihambele ngaphambili bangidlela umona niyazi babula bakhona emakhaya South Africa, Swaziland, Botswana, America, Zimbabwe yonke indawo ngidlela nginikhuleka ngithandazisa. Angase ngagceka umuntu hleli ngiza ama video into engenza konje i1 uveza ama video ngisemanzini kepha sekukhona abafonele ka TikTok noma ngababhale ma SMS comment nebeni sicela ukuthi le video le noma ke lo muntu lo aka cancelwe la ka TikTok kwaze thini because ngithana sengizothi hayi njengoba ubona sasadalode kanje sekukhona ababenomona abahlangene because ngithama ngifaka i video la 81,000 comments ngelanga kwaqala kukhona umona kwaba khona enye futhi video engena la TikTok yathi 100,000 abantu asebayibukele laqala khona umona ngiyacela nkosami ukuthi abantu abanye babe kunye nami mina angiphocana umuntu angilula umuntu ngithi umuntu akayilapha athanda khona mayefunela sho ngimi eze kimi mayefuna sangoma esangomeni bathanda zibaningi zangoma ziningi inyanga ziningi bafundisi baningi so ngiyamanga sekukhona sebangihambela phambili ukuthi mina mangaphumeleli kodwa ke angisho ukuthi phela umuntu isho into ayithandako nento futhi ayifisile ngithi anguveze ukuthi ningamangala ngala ka TikTok bangiblockile sengicale phasi futhi ngavula entsha i TikTok ngicela nichubeke nilandele ngiyanazi ukuthi niyangithanda niyangiphilela mina ngisazongena emanzini nginamandla futhi ngesiphiwo kunikona amandla mongcwele Jehova namandla mkhwesabeka kunaphakade laba abenze okubi kwinkosi yamakhosi bathethelele mongcwele Jehova namandla mkhwesabeka ngicela ukuphila nkosi yamakhosi mbukelo khona ekhaya ufuna umsebenzi enhla yemali ninke isithunywa imali ehlali kuyo uDikoloshwe lamlambo nkosi yamakhosi ngifuna konke okubi makhweshe kuvele uhle kuphela nkosi yamakhosi kunophatha wangipha amandla ngene emanzini nkosi yamakhosi ababukeli bonke abakhona emakhaya mongcwele abahlukahlukene bawophiswa yini lo mkhuleko wami egameni kuze phakade haleluya ngithi lapho eMelo uNkulunkulu anibusise eJozi eThembisa eDipluvu eSoweto eMelo nkosami Pitritive Freehead Thekwini ngiwena ngimini Dr Mkhudla mina umthandazi angilula umuntu ngilwa ngesiphiwo sami ukuthi ngeniphumelele nisizakale futhi sekukhona abanyathelako inkosi yazi shingo ukuthi ingoma wena nkosi uyazi inkosi nibusise ngiyanithanda kakhulu ngikunye nani babuyela bakhona emakhaya thank you ngicela ngilandele kuphi ngala ka TikTok ningifuneze ningithole ni comment futhi nakhona subscribe inkosi yami ngiyacela ngoba umuntu ngabantu inkosi ibusise mbukelo khona ekhaya ngiyabonga na Facebook ngibonise kukhona abantu futhi abangibeka amabala kodwa ngithi mine ngeke indoda iwanamhlanje iphinde ivuke futhi lesi siphiwo nginaso ngasiphiwa ngeke ngidube ngeke ngikwade but nyamathi kukhona abantu abenza into enjena kumina inkosi nibusise haleluya.